svima. Evo me nakon tjedan dana od prošlog puta što sam snimala. Imala sam gripu, nisam išla u školu, osim jednog dana kad jesam, jer da. Uglavnom još i dalje nisam se oporavila, ali sam puno bolje. Barem mi se vratio glas, jer ja nisam mogla pričat, nisam mogla ni jest, što je za mene vrlo čudno. Uglavnom, jučer mi je moja jako draga prijateljica iz razreda, to jest mojoj sestri, donijela par stvari, uključujući poklon od Secret Sante iz škole, tako da sada ćemo ga otvoriti i vidjeti što se unutra nalazi. Znači, prvo preslatka vrećica piše Merry Christmas, a tu sa strane je zelena. Uglavnom, unutra prvo imamo Lindt čokoladu sa još punjenjem od čokolade, doslovno prefino, znači jedva čekam i ja ću ovo pojesti čim mi se vrati onak okus. Zatim, ova predobra maska za lice, doslovno obožavam ovu. Nisam nikad probala kao ovaj Pearl, ali sam koristila onak avokado ili nešto od ovog brenda i jako mi se svidjela, tako da ovo će mi stvarno trebati za mali reset i oporavak. To nije još sve, jer uz to imamo i ove za ispod oči. I last but definitely not least, Maybelline Lifter Gloss. Ja sam jako velik fan Maybellina i ovog sjajla. Imam već ga u jednoj nijansi i obožavam. Onak cijelog sam ga iskoristila. I ova tu nijansa mi se tako sviđa. Budget je bio 15 eura. Poprilično sam sigurna da je malo prekoračila jer ovo je brutalan poklon i ja sam jako zahvalna. I morat ćemo, jer ja, ako niste shvatili, nisam još dala svoj poklon, tako da morat ću ja smisliti nešto isto dobro. A sada je vrijeme za ogroman reset, zato što se još nisam ni otpakirala od Budimpešte. Tako da ne znam kako očekujem ozdraviti i pročistiti si glavu kad mi ovak stol izgleda. Da ne komentiram svu odjeću. Krenimo.
Sljedeće jutro, ovo je bila nedjelja, prvo smo doručkovali, a onda je bilo vrijeme za kititi bor. Kao i uvijek imali smo pravi bor, a ove godine smo odlučili da nam kuglice budu bijele i roze, pa je to bila kao tema za ovu godinu. Imali smo već jako puno kuglica od prošlih godina, tako da nismo ništa trebali kupovati, a ja sam započela sa ovom svojom najdražom. Izgleda ovako kao muffin, preslatka je, i onda sam kitila sa sestrom, dodali smo ove mašnice i različite kuglice, imali smo stvarno jako puno odabira. Naravno, slušali smo još božićne pjesme i onako mi uvijek snimamo to u ubrzanoj snimci i onda na kraju vidimo cijeli proces i presmiješno je. Ovo je finalan rezultat po danu. Ovo sam snimala sa kapom preko glave da se ne vidi odraz mog lica u kuglicama, pa nisam vidjela šta snimam. Ali da, jako je slatko ispalo, još sam možda snimila na večer. A za ručak smo zapravo imali 2 odabira. Probala sam prvo ovu krvavicu sa zeljem i krumpirom i nije bila loša, ali kao nisam baš najveći fan, tako da sam na kraju ipak jela grah, onako safe option. Nakon toga sam se odmarala i onak doslovno gledala samo YouTube i TikTok, ali onda je bilo vrijeme za jednu kavicu, tako da sam si napravila Nescafe. Od vanilije mi je iskreno najdraže, znači stavite pola šalice vode vruće i onda pola hladnog mlijeka i taman je onda onako toplo. Složila sam poklon za Secret Santu za školu. Budžet je bio 15 eura i sad ću vam pokazati što sam sve ja tu spakirala. Ova vrećica mi je jako slatka, a unutra imamo sve ukupno 3 proizvoda. Kao glavni je ovaj set iz Douglasa koji uključuje kremu za ruke i ovaj balzam za usne. A baš je lijepo spakirano i onak jako je slatko i samo to je koštalo 8 eura. Dobro, morat ću maknuti cijenu, ali da vidite. Zatim, sve sam pokušala u istoj kao temi, a sljedeća stvar je ovaj gel za tuširanje od Dubai čokolade. Iskreno pre-cool zvuči, a još ovako paše. Onda ću staviti još ove čokoladice koje jesam dobila sa Plesa, ali oprostit ćete mi. Jer doslovno predobro pašu uz ovaj poklon, a prežao mi ih je sama pojesti. I dodala sam još jedan ovako tester parfem neki koji sam imala. Zašto ne? Uglavnom da, ovo je što ja dajem. Ja mislim da je dosta kvalitetan poklon. Sad idem maknuti cijene i vratiti se u vrećicu. A onda sam se primila biologije koju sam mislila da ću sutradan pisati, no nismo, zato što uopće nismo ništa radili jer kao zadnji tjedan, zadnja 2 dana polugodišta, tako da to se prebacilo na sljedeće. Večerala sam voćni jogurt sa muslima, evo ovdje mi još i maca, nekak ju malo uključujem u vlogove, a ovako izgleda bor na večer. Još sam naravno kao i svaku nedjelju oprala kosu, baš mi je lijepo iskreno izgledala, a onda sam još stavila ulje. Sljedeće jutro, ovo je sada ponedjeljak, škola mi je bila ujutro i ovo je bio zadnji tjedan prvog polugodišta. Malo sam se nakitila i pokazala otprilike outfit. U školi sam naravno pila vruću čokoladu, a onda sam nakon škole još išla kod doktorice po ispričnicu za prošli tjedan, a putem sam još kupila si i fornete. Ručala sam od jučer grah i za desert naravno te fornete. Ja sam totalno zaboravila na ovu kuglu koju sam ja kupila još onak po ljeti kad je bila na akciji jer je kao izvan kolekcije. Pa sam ju platila 5 eura i ja sam to stavila negdje i skroz zaboravila na to. Inače, tek sam kasnije shvatila da zapravo se odmah vidi koji ćete dobiti. Ja sam baš htjela ovaj bor, ali ništa od toga, nema veze. A dobro, evo, sad ću vam tu ostaviti mali ASMR dio.
Nadam se da vam se svidio taj ASMR. Evo, ovo su sve stvari koje sam dobila. Doslovno je sve tako minijaturno, preslatko i onak fakat vrijedi 5 eura. Dobila sam ovaj kao neki kolač i uglavnom radila sam samo po onaj slici i ovo tu je doslovno samo onak tekuće ljepilo koje se jako lijepi. To je onak sticky je i to bi trebalo inače se stvrnut na svjetlosti. Govorim sad mjesec dana nakon, a nije se stvrnulo. Ali dobro. Ali ovo je sad bio glavni dio. Znači stavljanje ovih minijaturnih stvari koje su mi 58.000 puta pale. Stvarno je korisna ova pinceta, ne znam šta bi bez toga. Ali da, sve toliko minijaturno, sve mi je otišlo po sobi. 15 puta mi se ovaj stolić prevrnuo i palo je ovo ljepilo na stol. Ali nećemo od tome. Bilo je zabavno. Bilo je zabavno. I jako je slatko, a fakat je baš cool i onak healam svoj inner child s ovime doslovno. No moj stol nakon stvarno nije baš najljepše izgledao, znači za tako minijaturan dizajn da mi je toliko toga trebalo. Zanimljivo, dosta plastike, papira i malih detalja, ali sam na kraju to sve bacila, ali isplatilo se, slatko je ispalo. Zatim sam gledala malo Friends s mamom, a onda sam išla raditi si nokte za Božić i koristila sam ovaj crveni i bijeli lak i ovako su ispali. Meni su iskreno jako slatki, onak najsafe opcija mi je uvijek raditi ove kapice jer uvijek stvarno dobro ispadnu. A onda je također moja mama radila kiflice i pa sam jela ove kao fornete sa salamom i grčkim jogurtom i onda još slatki dio krosane. Dan prije sam fakat lokinala i onak sam doslovno pola toga napravila za školu što sam stvarno već dugo procrastinatala, ali još mi malo toga ostalo onak prepisati što sam izostala, tako da sam to sada sve dovršila. Znači, prepisala sam do kraja geografiju, latinski i njemački, još sam dovršila zadaću iz latinskog i to je to. I napokon zadnji dan prvog polugodišta. Spavala sam ponovno s pletenicama i baš mi se lijepo nafrčkala kosa, baš je slatko ispala. I evo ovdje sam se već vratila, ovo je bio mali outfit, baš je bio slatki i da ništa nismo radili taj dan. Ljudi moji, napokon sam slobodna, vratila sam se sa zadnjeg dana škole ovog polugodišta, odnosno ove godine 2025. Tako da ja ne mogu biti sretnija, jako sam zadovoljna kako je prošlo ovo polugodište općenito. A danas planiram ići u last minute shopping za svoju obitelj i napraviti male poklončiće, nešto malo jer malo sam tight on budget. Malo mi je dosadno, tako da idemo u shopping i izabrati za svakog člana obitelji po neki mali poklon, uključujući macu. Ali sad je čula moj plan. Ovo se valjda kao sad stvrnulo i uglavnom jako slatko izgleda. Ostalo je još samo 2 dana, iako ovdje imam više jer sam malo par dana preskočila. No idemo 23. Imamo ovaj kao gingerbread house, što me podsjeća da moram i to jednom napraviti još. Evo me natrag, imam bome ovdje punu vreću, na kraju sam kupila više sebi nego ostalima, ali to je u redu. Krenimo. Prvo iz Pepka za mene i kao za sobu općenito sam uzela ovaj kao držač za torbe koji se, nadam se, okači na vrata ovim kukicama. Već sam kupila ovako nešto sa Sheina i nisam uspjela zakačiti, tako da ovo je drugi pokušaj i ja se stvarno nadam da će ovo uspjeti, zato što ovo tu mi je tako slatko, zlatno je, ima mašnice. Imaju tu neku malu kolekciju sa mašnicama, doslovno sam htjela kupiti svaku stvar sa te police. Ne znam zašto mi se štuca, ali dobro. Druga stvar iz te iste kolekcije
je ovaj tanjurić koji ću ja koristiti za nakit u obliku mašnice i ne možete mi reći da ovo nisam onak ja u tanjuru. Tako da sam morala ovo kupiti. Tamo ima svih 3 koje posjedujem. Ajmo sam dovršiti sve što sam kupila za sebe pa ćemo onda preći na poklone za ostale. I to ću morati tiše jer su svi doma. Znači ovo je trebao biti poklon za Božić, za mene, ali na kraju nije bio dio, tako da na kraju sam si morala kupiti sama, ali dobro. Ali sam se počastila i odlučila sam si odobriti ovu kupnju. Znači, kupila sam si Restock ovog Essence-ovog korektora jer je zapravo jako dobar i nemam više ništa od ovog korektora. Znači, prozirna je doslovno prošla kutica. A onda, zašto se jako veselim, imam jako visoka očekivanja, kupila sam si teleskopik maskaru za koju sam čula jako velike preporuke. Ovo sam platila onak 13 eura. Ali dobra stvar je to što sam ja u DM-u imala doslovno 13 eura dodatnih bodova. Jer svaki put sakupljam i to sam nakupila tako da sam ovo doslovno dobila za besplatno. Ok, to je to. Sad ostatak je za moju sestru, mamu i macu. Za tatu nisam uspjela naći jer je užasno teško meni kupovati za tate. Doslovno ne znam šta bi se njemu svidjelo. Kao ne znam šta da mu kupim. Ok, prvo za moju seku. Moram biti tiša. Uzela sam joj ove pimple patches koje znam da jako voli. Kojih je puno isprobala i rekla je da su joj ovi baš onak najdraži. Ovo se kupuje onak samo u ljekarni. Ali sam otišla i evo, uzela sam joj ovaj tu paketić. Ok, moja maca nije u sobi, tako da uzela sam joj ovaj neki XXL paket kobasica doslovno. Vjerojatno ću dobiti još onak 3 puta istu stvar, ali ne veze. Svakako će se svidjeti. Sestra mi donijela raspucance i skoro vidjela, ali nije. Ali zapravo to je to što sam njoj uzela, zato što sestri i maci naravno, ali kao nisam uzimala 15 stvari. Ovo bilo je doslovno do 5 eura. I svaki poklon kao, samo sam smanjila na minimum, ali ovo nije kao poklon, samo više mali znak pažnje. I napisat ću svakome neku čestitku, valjda nacrtat nešto, nemam pojma. Ipak su svi doslovno imali rođendan ovaj mjesec, tako da tad sam zapravo potrošila novac, a sada ovo je samo ovako nešto malo. Sad mami što god kupim ne bi joj se svidjelo, tako da znam da joj se neće ni ovo svidjeti. Ali sam joj uzela ovu kopču za kosu, samo za onak prednje dijelove, jer stalno uzimam moj. Imamo jedan dezić, ali to ću joj sad dati, zato što me tražila da kupim. Da, eto, to je to. Na svu sreću sam uspjela ovo zakačiti za vrata i stvarno jako dobro izgleda. Beautiful. A onda sam se primila posla. Ovo je bila inspiracija i ovo je bio do tada proces. Znači, ja sam bila jako sretna kako ovo već izgledalo. Crtala sam ovo sa alkoholnim markerima, odnosno Ohuhu, doslovno najbolji markeri ikad. I fakat, jako rijetko zapravo u zadnje vrijeme crtam, ali stvarno mislim da bi trebala češće. Tako da zanima me jel želite vidjeti više tog kontenta na mom kanalu, možda neke savjete, cijeli proces i tako. Jer iskreno ovo mi je jedan od dražih hobija koje imam. I stvarno preporučam i ove markere, iako znam da će biti pitanja. Dobila sam ih iz Amerike i nema ih kod nas, ali naravno postoje i slične verzije kod nas. Sad ovdje sam uglavnom snimala samo neke final touches, ali dosta mi je trebalo za ovu sliku, ali sam stvarno jako ponosna kako je ispala. Inače ovo sam dala tati i jako mu se svidjela. Iskreno, dosta mi je bio produktivan dan. Večerala sam naravno muslije i onda sam još gledala ovaj film na Netflixu, zove se Holiday. Nije baš toliko božićni, više su kao svi blagdani, ali jako mi se sviđa, fora je fakat. I došli smo do badnjaka. Za doručak sam si napravila ovu zobenu kašu i onda sam ispraznila perilicu i moja sestra je već započela sa svojim dijelom, a to je popunjavanje. I onda me i ona kopirala pa mi se pridružila još jedna zdjelica. Iako to je njezin recept, tako da I'll give her that. Dodala sam još banane i borovnice i stvarno je bilo jako fino.
A onda sam morala nacrtati ostala 2 crteža. Za sestru sam izabrala ovaj sa borom, zato što me najviše podsjeća na nju. Prvo sam napravila skicu, a onda sam počela bojati. Onak malo sam promijenila neke stvari. Znači, tak sam kreativna. Promijenila sam boju hlača iz roze u ljubičastu, jer je ljubičasta najdrža boja. Znam, jako sam kreativna. Ova hudica mi se jedno baš nije svidjela kako je ispala, jer onak teško mi je napraviti sjene na bijelome. Dodala sam još onak dlake sa bojicom i onda sam se primila bora, koji mi je zapravo bio dosta težak za obojati, ali sam imala jako puno nijansi zelene, što mi zapravo i malo otežalo, ali dobro. Iskoristila sam ih doslovno pola i mislim da je jako dobro ispalo zapravo. Lampice sam ovako podebljala žutom da ovako izgleda da svijetli. Evo, ovako je na kraju ispao bor i onda su još ostali samo pokloni koji stvarno nisu bili tako zahtjevni za obojati. I da, mislim da je slatko ispalo, ovako je izgledalo sa usporedbom s onim na Pinterestu. Sada je vrijeme za pakiranje. Završila sam sa tatinim poklonom, znači ovaj crtež i ova tu krema. Ova Niveina onak dnevna krema. To je taj poklon. Sljedeći za moju sestru imamo ovaj tu crtež i ovi pimple patches. Moja maca neće dobiti nikakav crtež jer neće ga shvatiti, ali ovo će itekako shvatiti. A mami još nisam ništa napravila što se tiče DIY, tako da to još neću zapakirati. Krenimo s ovime, ovako ću staviti. Prvi poklon je gotov, s ove strane ću ga definitivno staviti. Sada macin poklon. Evo i za macu je gotovo. Not the best wrapping skills. Doslovno sam sfigala ovaj papir, doslovno ne. Maca, moram nastaviti crtež. Mislim, znam da to crtam druge mace, ali mogu natrag. Kad se maca maknula sam nastavila s crtanjem. Znači, zabrala sam ovak malo smiješniju sliku za mamu. Znači, ovo drvo mačaka. Da, mislim da je presmiješno. Zove se kao Catmas Tree. Precool. Tako da ovako otprilike izgledalo skica, pa sam pobojala svaku macu i onda sam dodala još detalje sa kemijskom i ostalim bojicama i stvarno je smiješno i fora. I evo, to je bio zadnji crtež. Vi obavezno napišite u komentarima koji vam je od ovih najdraži. Meni je definitivno prva ona maca, ali zanima me jel neko ima drugo mišljenje. I evo, ovako izgleda poklon za mamu. To sam još dodatno zapakirala, dodala ovu naljepnicu i ovako su izgledali svi. Maca je dobila još jedan poklon, to je tata kupio češalj, ali ja sam ga dodatno zapakirala. A onda je bilo vrijeme i za posljednju kućicu u adventskom kalendaru. Danas smo dobili bor koji je bio stvarno ogroman i stvarno su super ove bile čokoladice. Jako mi se svidio ovaj adventski kalendar. Za ručak smo jeli tijesto i tunu. Ja obožavam ovaj ručak, prefino. A onda sam se počela spremati za večeru. Znači, cijelu noć i do večere sam zapravo držala ovaj kao blowout i stvarno je brutalno ispalo, iako sam se stresirala dok sam ovo skidala. A sada što se tiče outfita, jako mi se svidio. Znači, uzela sam ovaj kao kardigan koji se veže u mašnu i ispod onaj čipka top i jako puno nakita i iskreno baš mi se sviđa kako je ispalo. A onda smo išli na tu večeru i bilo je tako lijepo ukrašeno. Išli smo kod mojih bratića. Prvo smo jeli ove školjke i onda ovaj borić koji je bio prefin. Uopće se više ne sjećam ni od čega, ali onak prefino je bilo. I još, ne znam točno šta je ovo bilo, ali onako od blitve, ja mislim, kao neki u obliku sušija. Ne znam objašnjavati, ali bilo je jako fino zapravo. A onda smo jeli crni rižoto, prefino. A pošto mi onako slavimo za Badnjak, tako i dobivamo poklone na večer 24. a ne ujutro za Božić. To je naša neka tradicija i svake godine tako slavimo i ja sam dobila toliko poklona i stvarno sam prezahvalna. E pa sretan Božić, iako je prošao davnih vremena. Sad nisam baš puno snimala na taj dan i inače se ni ne snima za Božić vlogmas, ali
Evo imate jelo, naravno polica s mlincima, znači jedno od najfinijih jela ikada. A onda sam slagala ovaj auto od legića sa svojim bratićem, malo ovako da nešto radimo, a doma sam igrala Katan sa obitelji i onak stvarno bio super dan, ali ovime završavam Vlogmas iz 2025. Obavezno stavite like, a mi se vidimo u sljedećem videu. Love you all, bye!